weekly until night. After the performance, there will be game competition. The senior drama yang tahu. That year actually we want to help the local Malay culture, maintain Malay culture. Orang orang berexplore dalam dengan brother. Jadi kita buat kompetitif dengan si nanti pemain dia akan memainkan lagu dan logo akan keluar. Dan tapi dibuktikan bahawanya logo sekian akan dibuang orang keluar dengan sekian itu barang video dia barang video satu barang video. So we are having high tea ke atau bila? Sampai pukul berapa dia tinggi? Sampai pukul berapa dia tinggi? Masya Allah. Dan dia tinggi ke pukul berapa? Tinggi pukul berapa? We had 20 of them, and these are the ones of rich people. Si no wonder lah dia tak boleh tunggu. No wonder dia tak boleh tunggu lah. No, he already told me I have to leave by 5:30. I must leave. Dia lagu nak memang. Kita pun tak ada serve IT ke apa tak ada. I took some refreshments at least. At least IT usaha. I think probably for future we call it back again. Very long.